Ons het vir Karen Ougaar hierso, en ons gaan net hoor, hoe is haar verleiding? Karen is een beetje, het is ons die awards en music awards te wees. Ons het die experience met hoe was die awards voor jou? Dit was een wonderlijke ervaring. Ik heb Karen heel wonderlijk geniet. Dit was mijn openbaring om te zien wat een wonderlijke talent dit is. En ik kan ongewonnen zeggen dat Suid-Afrikaanse talent staat bij niemand en niks terug in die hele wereld. Ons mense is professioneel, hulle fantastische stemmen, hulle is, ek bedoel, as ek dink aan die goede mense gesê, bijvoorbeeld, hulle is so gepolished. Ek was so trots soos een meerheid vanaf, dat ek is waarschijnlijk die oudste miskien op die kunstwerk staan. Om by die huis te wees is fantastisch, is altyd lekker, en dis maar wonderlik. Jy het al baie lang muziek bedryf. Hoe het jou muziek loopbaan tot en met? Sure, dat is een mooie vraag. Ik heb als scholier die commerciële gewennet. Ik heb voordat muziek had gestudeerd. Ik was bij Tafelmaatschappij voor een paar jaar geweest. En toen daarna had ik toenemend met mijn begonnen. En ik heb besef dat de mensen met de leerling van je loopbaan. So ik moet werk en zaak in die buitenland. En ek doen met die tuinkunst, dit is 'n baie intieme kunstvorm, wat bestaan uit verhallende stories en poësie, en dan bietjie sing, en skryf en meestal my musiek en my tekste, en dan sê ek elke dan en wanneer by die huis, en ek doen dit by die kunstefees doorstaan, met 'n maand van 25 En Karen, is daar enige boodskap wat jy wil toetsen? Ek dink as iemand met 'n buiteland woon al vir 15 jaar, wil ek sê dat ek verstaan dat mense ons moedeloos raak om die dinge hier so net altyd loop soos jy dink dit moet loop. En dit nie altyd so goed gaan as wat behoort gaan. Maar daar's wel agter nie nog 'n plek soos Suid-Afrika nie. Daar is nie nog 'n land met mense soos hier in Suid-Afrika nie. Ons mense is warm, hulle is opreg, hulle is autentiek hulle self, en ons het die wonderlikste sin vir humor. En dit is wat Suid-Afrika en Suid-Afrikaners deurdra. Karen, ons wil vir jou sing in Afrikaans, want as jy sê, ons is baie groot voorreg gewees, om vanaand saam met jou te kom kuier het, en ja, ek hoor sê dat jy sing is. Bly die oos wat jy is, en jy straal baie. Baie dankie.